ashish, ates kakalel, kushotan. Yaktonashta sakubel kinalta sabak akalil semana a. Kotilik te mukenal. Te María Magdalena sokte yan María. Tal tulanikel yung kotalach ulchanos tulch ulabat yung te kahwaltik. Batas mukenal las balchun lok el teton. Las hukans bate ya. Hichiyilel te binutil tsansewal sok sakskus pa ik hich te binutil mesik. Tohik shigwel yuun te kananetike. Hachik tanikel hich otik te binutil chamenik. Pero de chula bat hich dayal bete ansetike mashiwesh. Jana ote yakalehik te Jesús te lachta cruz. Ma valía yishi. Ya no está aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! Buen tubil, bina shutzil. Ma valía yishi. Chakushahish. Ha resucitado. Esto es lo que marcó la vida cristiana. Mashale kiste kawaltik mabaldia ishi. Chakushahish, Él vive, Cristo vive. Hermanos y amigos, Cristo está vivo. Kushulte kahwaltike. Cristo está vivo. Kushulte kahwaltike. Hich de minutil. La yal, la ilawilik te banti la yich, shach ambeyels bak etal te kahwaltike, bahanik ta ora, halbe yak yai te no poheletike, yun te chaku shahistal ta yolil te mach adik chamenik, sukyasnaili bahela wunik ta Galilea. Teyas kotawilik a. La mezcal bella guayik si de chudabatetike. Bahanik. Hate predicación yunte evangelio de Cristo, hermanos. Hate yalels Dios hate yakaltik tajamal te chakusha hemish de Cristo ha evangelios milavi. Te yach il noticia. De buenas nuevas, de noticias de Cristo kushulte, Cristo hameshawalik abi, hameshawalik tabayuk de Cristo kushulte Cristo Ay machayal bonik bil, yaskuyonik ta evangelista. Te jone mayukich kalok te evangelista one. Hichayal te yantike. Pero spisiltik evangelista utik. Spisiltik machayal. Te Cristo te chakushilishe. Hame evangelista abi. Spisiltik machayas pukta alelte skobdiose. Hame evangelista abi. Halaik meta internet. Halaik meta televisión. Halaik meta radio. Halaik me chica matiyash kohta unik hayalel. Tsibayaik meta pak, tsibayaik meta ta WhatsApp, tsibayaik ta yantik shan forma. Halaik mete Cristo está vivo, kushulte Cristo
Mas que esa huesta yalel. Sok mas al shik yalel. Porque Cristo, kushulte Cristo Jesús. Hitchlok ital ta mukenal te ansetik sok shiwel. Sok bayel yutzil yotanik. Bayel yutzil yotanik como las naikiste Cristo, kushulte Cristo, Ashantejate, hermanos, hermana, amigos, apisilik. Ashantejate. Ay bayutzi la botan yunte, canate, kushuliste Cristo, Yaba tsmuku la botan kawaite, canaista, jamalte, Cristo, kushulte Cristo, Ani yayalik tabatejun soble, tabatejun culto, quien vive, shik, Cristo, shite anzubiniketike. Yachahoko yan vuelta, quien vive, Cristo, shik, te anzubiniketike. Entonces te me cucho el de Cristo, vi un camela botan, che. Te me cucho el de Cristo, Vi un che te machak opone. Te me cucho el de Cristo, Vi un che te magach un betescope. Te me cucho el de Cristo, Vi un che te maka jama botan, Te me cuchul de Cristo, biyun che te maka wik ochel tamante awo tante Cristo, Calapas predicar. Es bon tamante valle gente. Yahoko be. Mach ellas caña yikta yo tante Cristo, Tul chatul ostul nash. Te me cuchul de Cristo, Biyun chita mak usta wotan, Lok ital ta mukenal te ansetike sok shiwel sok bayutzil yotanik. Batik ta animal ta yalbe yel technopo heletik te bin yach il kotista pasele animal batik apresúrense. Sujabaik. Biyun te shnae testa ateltas tohol te kahwaldike. Biyun te mamer jamulenik de yatel te kahwaldike. Yuma mak ota wotan. Yuma mala naiste chakusha histe kahwaldike. Sújame aba. Animájanme, pásame tulan. Mame shiwata yalelte Cristo, kushuliste Cristo, Púcame tajalel. Batik animal tayal beyel no poheletik te bin yach ilikotista pasel. Te kalayakalikta bel bahel tayal beyel no poheletike. Te bin yach ilikotista pasel. Kotikta tahel yun Jesús. Hichal botik yun te Jesús Talonish si. Ay, hermanos. Y aquí te ves, antes de ti que Tao de Jesús, halbot la. Talonish si te Jesús, ya estoy aquí. Lia yonishi. Masha meli chawotanik. Aquí estoy. Talonish si te Jesús, Vinca igual hermano. Vinca igual hermana, te me de repente kot Jesús tastiana. Y ya yalbat. Talonish. Talon me. Vinca igual tejate.
Binwan a de respuesta un te yalba te kahual que talonish te chie bin kawal te jate. Te me costa mante ana talonish te me chie bin kawal be. No pojik baheltas tohol. Las pet beyik sok las chunta yik. Hermanos y amigos, vaya vueltas no te jone. La shawai bak etalia shkontas tohol te kahual que. Yakil de tekele. Ya pas imaginar. Hana shashbohon. Mike Viñacal be. Mike Villajoco be. Mike Villacam be. Hana shahpakan badalumtas tohol. Usko la walka jual. Como tanto bins pasojta kush le jalite kahual que. Hitas pas hace tique las pet beyik. Son las chunta yik de Jesús. Hich halbotik yun de Jesús. Mashi wesh shis como la lik. Bahanik. Halbiyak yai te kermao tak. Te bin yach il otista pasel. Akabati gukta Galilea. Te yashk oti gilonik ash chite kahualtike. Bahanik. Halbiyak yai te kermao tak te bin yach il otista pasel. Mabahaw talon yun hay kakalini. Mabahaw yakontas pasel hay kakalini. Y cuando pase él, yashkota wotan. Te kuchuliste kahualtique. Pero más aún es dilte ansetique para que cana hermanos amigos. La 1 Corintios, capítulo 15, yashuka leste ya. Hayetul machala yilte kahualtique chakucha gemishe. Como hay alguien científico que representa más kushachik. 1 Corintios 15, versículo 6. Ashuk interpreta versículo 4, 1 Corintios 15, 4. Y cuando lees la cel tal, la 1 Corintios, capítulo 15, y escrito en el versículo 4. La ich mukel. Sokchakusha tal tayosheval akal. Hijish te binutil zibabiltas jundios. La yax bata ilel yun te cefas. Patilex bata ilel yun te lachaitul. Patilex bata ilel yun kashem taho winik. Chabak 500 tatul kermano taktik tajunas vuelta hay dotsobolik kushulik ta oraini pero hay guay en mikis baketalik patila yax bata ilel yun de Jacobo sota patil yun spisil te puk opetike tas lakibal Liax bata ilel taktohol. Joon te hichon minutil alal mava stao yayina ate ayine. Cite Pablo, Para que hichkach una. Temeros melelil te chakusha te Cristo, Bayel mach la yil. La yil. Te cefas. Patil, lachaitul, patil 500 atul, patil, la iglesia de Jacobo, especilte puk opetike, y tas la jibal, la iglesia de Pablo y te jodo tike ma kilos tik te kahual tike.
Jun vuelta te oste Jesús te mande ahí te no pojoye tique. Pero más bate allá te tomase. Y de repente tú puedes el cajo al tique. Chay bajel. Jul te tomase. La yalta no puede decir la kilko tikiste Cristo kusulte Cristo La yalta tomase te vemos vaya kile te vemos vaya cotes capte a te mantil la gente lanza ma vaya chun si te tomase chic na taya muelte ka hualtique Tomás otras atilla la cabechis coblar y de tomase las pecas va las quejas batas tojo y al te cahualtique bienaventurados los que no vieron y creyeron vaya mi utilik te machamaba la yilonik y la chunonik javi te jotique te maba las kilte cahualtique maba las kiltik pero las chuntik Cristo, kushul, puka metajalel, benanme, halbe yamete yantike, te kushuliste Cristo yanto vuelta, te mejitas ante cajualtique.